Medical EM Bhoksong Medical Primary Health Center along Kahumri Dam. Teke Langjun along training program on scientific duck rearing cum distribution Pajai Mekipadopon. Pai Mithan ke Haya Chiklo West Karbi Anglong along Banghini Aphan Mithan ke Kor Kardom Lili Karbia Berta Thanbang Sami Villarban Kropi Nonarjikta Bertang Tonpen West Karbi Anglong District Bhoksong Medical Primary Health Center along Medical EM Khonsing Rongpi Kahumri Dam. Karbi Anglong Temes Council Executive Member Lapen Medical In Charge Khonsing Rongpi Arpulong Detpen West Karbi Anglong District Bhoksong Primary Health Center along Kahumri Dam Pusik Kat News Apherangke Jason Inipet Birta Nang Pale EM Rongpi Ahin Pen Kahumri Dam Mahot Arialok Duar Amla MSc Prabhat Tarota Chitong Dunpen Hadak Doktora Tumpen Chingki Chithan Se Medical along Kenang Sot An Kedokawe Alam Chithan Pen Next Budget along Kethabdun Thekjapan Pachesekdun Toilo Amparta Constituency 10 along isi Medical Headquarter Misen Kapinchong Jiapanta Kamatha Ponputa Than Pachini Pinpur me non-hejong budget session do pusetame apranga kam kedeng pontang ansi klempon thekchochi pu ajok pining 2017 na ningkan ke thangnata kachelarji angring avelo BJP sarkar mate porivarton na sarkar morning pen ansi thekdun longpo estimate bonabo dise ya tekate joldi 2018 19 budget dhumai dibo Tekelangjun Farmers Association Amai Phu Samsing Ing Tila Penchun Bang Monindra Rongpiatum Chepater Piponsi Group Crepe Ho Self Help Group Atuma Phan Bokak Asukiron Pon Ajai Megaputak Cut News Apherangke Dengang Pen Robin Be Angtona Birta Nang Pale Labang so Mai along Aduhi Sarpo Aman Pen Phuloni Duck Breeding a Farm a Manager MS Barua UDA Pator Senar VFA DEMI Electrician Tapon Basumotari Duck Attendant Durga Chetri KFA Central Committee Penkong Chunbang Tinku Ingti Dun Mai Phu Soron Seng Rongpi Chunbang Longki Tisola Pen Sai Hem Chunbang Sarklem Hansiatum Chetong Dun Labang so Ajai Megalong Kachetong Dun Dr. S Barua KFA Atiripi Amai Tumpen Self Help Group Atuma Phan Kupuson Pensi Bokak Kapangreng Nangjima Lapen Bokak Kapangreng Pen Chokam Amop Aputak Haihui Than Pachini Pon Tekelangjun KFA Amai Phu Samsing Ingti Arideng Pensi Self Help Group Atuma Phan John Tom Bokak Aso Keron Pachetang Ponsi Mesen Pen Mai Pachun Pon Lo Pai Paya Chiklo Lake Mithan Phiru Sangman ke Haya Chiklo Marat Api ke Haya Chiklo West Karbi Anglong along Pai Thom Kebra Isi Arni Banghini Aphan Mithan Kor Akpusi Birta Longpon Pai Paya Chiklo ke Mithan Phiru Sangman ke Haya Chiklo Pusi Karbi Ham Pangalong Kachetang West Karbi Anglong along Pai Thom Kebra Isi Arni Jengka Arong Maker Sarpo Hanse Asupo Mongwe Hanse Arta Crazy Lapen Dongkam Sarsinot Amekar Singrong Pia Supo Anon Rongpi Kebang Ding ke Charlie Ariso Apan Methan ke Korajok Hospital Anong Sechilang Nango Kisung ke Poi Hemasora Tumpen Birta Kalong Atengke Dongkamukam Community Health Center Anong Methan ke Kora Bijila Pen Adowai Avipusi Apoiwan Methan ke Kora Dowai Se Kachilang Hemalong Kibisi Keme La Solam GGKS Tum Karbi Anglong Temes Council Medical Saikam IEM Apan Pachini Non malam so poraphan dihina mo farman Birtang Ton Poniksina Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details.
For the first time in Karbi Anglong Difu, Asian Infotech Computer Education is going to introduce a 100% job assurance career course meeting of Gov Diploma and Certificate course under NIELIT Gov of India. Seat capacity 50 only for Karbi Anglong district. So all parents and guardians are requested to attend the meeting on 2nd of September 2017 for Difu Center and 3rd of September 2017 for Hauraghat Center. For more details, contact 98590399698 or 8638723369. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial: signature facial, signature galvanic facial, signature Auraledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. Opening shortly. A school for playgroup to class 4. Facilities: big and clean classroom, trained and friendly teachers, playway method, creative activities, audio visual, aided teaching, drill, dance and origami. Child development and education, learning process with parents as partner. St. Anthony's English School, Lower Dilaji, Birla, Difu 782460, Karbi Anglong. Contact 9859609475, 70027709599, 99576075661. Email santanthonyschool@yahoo.com. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihina mo pibutot birtalong wang tulo. Health is wealth. Okpran ke me henlo ikhi edatlo. La solam the penchiti isi arni cut news la pen doctor Jaturmani Das MD Angbong chehut chiput pon. Chehut chiput ahut alangli okpran aphan cherok tok pen dolote kesokion e penta ingraji pusi lamkaningje aning chipathedam. Chiti siarni cut news asai hemalong okpran apathak Dr. Jyotirmoy Das MD la pen cut news angbong chehut chiput padopen okpran kejeng siamo dengpon. Dr. Das cut news pen kaching ki kachethan ahot riking kiso wam kiso cutting ne akeso phuang pong kiso mekejang thekhe artho kiso se chelang lote pami un pusi ningje
ke Charlie au sumar aning kapir phar ke Charlie aning kachingbe hei hoise chilang lote ali longji puta Dr. Das kat news aphan than pachini thu alangli diphu manta medical hall along aroitin bhomta lapen bhomti arni keso abang phabang phie tumaphan se kelang bomalamta pachetak konthu এয়া মোৰ ফোর্থ ভিজিট ইয়াতে তিনিবাৰ আহিছোঁ মই প্ৰথম আৰু তৃতীয় শনিবাৰ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড থাৰ্ড ছেটাৰডে বৰ্তমান আহি আছোঁ মান্তা মেডিকেল হল ডিফুৰ বজাৰত হয় আপোনাৰ বিভাগ নিউৰো সেক্ৰেটাৰী হয় আপুনি নিউৰো সেক্ৰেটাৰী হিচাপে আপোনাৰ যিখিনি পেচেণ্ট হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নিশ্চয় হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ পাইছে আপুনি মই আশা কৰা ধৰণে যিবোৰ ধৰি লওক আমি সাধাৰণতে আমাৰ সমাজত চলি আছে যিবোৰ ৰোগ মানসিক আৰু মগজু আৰু স্নায়ু বিভাগৰবোৰ আমি যিখিনি বেমাৰী পাইছোঁ আমি আশা কৰা ধৰণে ৰোগী পাইছোঁ আৰু আশা কৰা ধৰণে তেওঁলোকে আহিছে আৰু তেওঁলোকে লাভৱান হৈছে চিকিৎসাটো লৈ পেলাই মই অহাকালি আকৌ যাম তেওঁলোকক চাবলৈ মই আজি কেট চেনেলৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে আহিলোঁ ইয়াতে মই ভাল পাইছোঁ ৰোগীসকলক আৰু এইটো ভাল পাইছোঁ যে মানুহৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিটো সজাগতা সেইটো লাহে লাহে গঢ়ি উঠিছে এইটো দেখা পাই মই সুখী ইয়াতে Blue whale ke pathu ke heno puketon ke lang asai kamlapen hamphang asong atum cherok tok asai ke deng bomahut Pondicherry along inut ariso blue whale ke pathu aphi amethanga pranch endet pusi kaheno beta ingdang thu Keton ke lang atumateng ke Assam pen Pondicherry Central University along MBA first year ke Charlie inut arta inko ragethom ariso hostel along Koktha GPC Chepathilot pusi akoiwan Kachepathilot ariso amen Sasi Kumar Bora pusi patini UNI abirta tengke pai thongke rai si ajo ajur po tumpen Kachepathilot ariso social media pen birta lamhei chepachoi bomle Bora ajur po tum keton kelang aphan Kachepathilot ariso ke blue whale pathu pusi pachini Bora ke ena mobile lapen asonamung keton kelang atum cheparideng pon tanglo Blue whale ke pathu apisi ke pran ka charmut aphan keton kelang lapen hamphang song atum blue whale ke pathu thede chi aphan non malom cherok to kasai ding pon tanglo athe ke blue whale kijutsi ang deng ke kichi henlo Birta bangkila ponsikang toniklo lang ibom thak kar news channel domi thakme kurwang thu